Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong shet jasngi haki school baper ka jilla ya kaparatip kum ke Union of Cook come helpers PM Poshan Meghalaya mentakasngi ke khandre terik Urisau kila berngem bakin sange terik kamno tada ke sorkar jilla kam seo satya ya ke bainong jongki kabaman la ubnai ha kabana ka liang jong ke sorkar watla kala kular bakan seo ya ke bainong ke bahan reu penai Henry kala seo tang lai penai na ke Henry penai kum bakala kular haba keren cikilat patai kubor ke presiden ke kong banalis im kala ong bakum kinong yalam ki don yek jing sokhia ka bakrau shikat dei ha ka baka bainong jongki kum kinong shet jaskul jong ka jilla ka baki dei hok ban yo ki khlam yo satya ka kong sim kala ya thu ba kinong shet jasngi ki yo ka jing seo ka ba 8000 tingka shibnai ha ka ba khat waispa ka dei ka bala seo ka sarkar jilla bat khandai spa ka dei ka bala seo na ka sarkar pedeng ka bainong kabaki day kinong shat jaha ki school ki klempat yo kadai nadu ubnai naitung nailar bat unailor shushu kata ka presiden kala ong banalor baka jing seo yo kinong shat ja school ka long ka baduna hadu kata Henry menta ka sarkar kala set se ka bainong jongki ka balawan ra ka jing ka basikat day ya ki ba kin pendap ya ki ba hayeng hasem nalor baki yo ya ka jing seo ka batang ship ho banai Taga Jogopur mempunyai itu ya tadi Nadi ka Presiden Jongka Union of Come Helper PM Poshan Street Meghalaya Hipropawai Idon Hangil Vice President I Wajiri Suling Wat Idon Kong Jina Noleng Ibadi Vice President Jongka State Wat Idon Hangil Pak KL Panya Ibadi Advisor Jongka Union of Come Helper PM Poshan Rupoi District Ningkong ni Haka Kertemu Jongka Jongki Cook Come Helper, Jongka Union of Cook Come Helper, Jongka Steve Meghalaya Hipropawai nga penpau kejis logo yapi di social media di press mo ki baju yaram ini na kapor siya kapor nada udan mapi nga tharai hadu kata kam jumi kampat long ilmu kide jiram jumi ba nilala berpriang yang kapor kilen siya kasulkan buat siya ka jela Meghalaya Hipropawai population po di jumlah jumpi berselok tilang bandar kapan ni pihak kene kapor mo ha ka kuteng jongki ko kam helper mo PM Poshan Street Meghalaya Hipropawai idon kene ka kapor pan kren hangi namar bakum kanong yalam kum kinong ikam jong ki nong shet school jong school bapir ki badon nak Street Meghalaya idon kene ka kapor pan priyang syabaro in para nong shet school bat kam tam siya kasultan ha kabaningkom ba nakaliang jong kasultan o kalakular hi bansiu ya ka onarium Henry Unai Henry hado mentahi kasultan ka klemsiu hi ya kane Henry Unai kanangai ni tangai Unai na kane kadaw kum kinong yalam idon ka jiseu hia ka bakraw adu kata ha ka ba kabainom jong kum kiko lani kinong siya school jong kajala Meghalaya kabang ilay hak banyo ni klem yo namar balay ba kasolka kaklem pendep bansiw ini mon riu nai menta ila treya kakam man la kasi imi na yung banleshet ija school banay ba mi kana ban trey man kasi rey kata kasolka kung makakula kaklem le ini na kata-kata widon kecil kya kabajur hadu kata-kata ba bale yangi kinong siya school na lor ba kajisiw kulong kabaduna kabarit hadu kata-kata Henry kasolka kaklem shimkya kaklem yabor yangi kinong siya school jong Street Hipropawai halor kane kanong reo mo na kaliang jongi kinong yalam kinong ikam kibakman ni dapat ya kasolka jelahi bahkan long kasolka kabagloy banyarap ini kinong siya school jong Street namar lada pile yangi kumne ngatharai bangin nubyo ikapisa mo hati jaga kiba mangitre ni nyo ya kabainong jongi ndre kiamyo kadon pat ka jingthut na banta jongi kinong siya jasu pat sa kaway mo sa kaway da ka jiyam jurlang jo baro kinong siya jasu jo Street Meghalaya hi lada ka sonda kanong siuya kane kabainong jongi hapo jo uni ubnai Oktober ngila shim ya kane kasinjang manyarai bangin sange no baca di school
Namar balai kadau kolong balada ngile zaman asli syaki school. Ka penduk pa dengi kinong syadja school. Ka penduk mami ki konjongi. Namar ni sumi na yin ngile syadja. Ndre ka bainom ngi klamyo, ka pisang ngi klamyo. Tigin besar ki kon ki jongi ya ke jindon tam jongi. Kumta ngi larai da kawai ke jimut. Ba nakalian ke Union of Cook Come Help Man. Lada ka sorkar ka nom siudep no ingi ya kini ibnai ki bagi la depre ki larai bangin sange bangin syadja syaki school. Tak anda ka sorkar kan siu yang ya kane ka bainom ka bakadai ban siu ngin sapyan piang ya ka syadja ha ka jelahi bro kawai. Nangka dan kene ka jingkan pat mo nakalian ka sorkar berkum juru sya Prime Minister Jongi Narendra Modi ha ka bagi la de ban pha ya ka jitho syai ba in mairu naga yang juga sentral no makin pergiu ya kane ka onarium jogi ku mangilam depha ini jitho ndre handu minta na kalian ke sentral mo ka kalian le kalian patiawi yang ini jitho jogi ki mangilam de banpha tidak kane ka khubor ni ka pat shau chief minister jogi ba un penkrenlam shau prime minister osnang thulam ya jinge kajingkia kajingshon jongi kinong syadja school halon kajingsiu kabarian nangta ibathut saya ka kongsiu na kubantang kabainom jongi kumpiko hapo kajalahi berokwe nangta ngadon kadi kamat ha kabantam ba na kalian jongi kiko hadu kanta nilala pasibun kiko ki klempoi bisa syaka account number jongi na mo syaka account jongi balai ngintip di persyang ban budin ndrei nilap babun bagi ko khamsang di time jo katemri boy jugi nilap bagi ko iklem yo bisa sya account number ka bisa ka boy sya ka account jo ki school ka boy sya ka account jo ki head no jo ki head jo ka school tip na ka ka daw ngintip ndrei ya kanero idon ke sofia ka bujura do ka balai kiko kim dan thok banyo ya bisa ane ka bainong ha account na jong mangi padeli yo ibay ki parako paranong shet ki klamyo ya ka bisa ha ka account jongi de pat ka ju ka poro na ka pat mo na kalian kinong hikay hamtam ki badai pet yangi ki head jongi school bapher ki badon hapo ka state Meghalaya hi bro away lamba ki district bapher bakin ya trailang pagi kinong shet ja school da kabaki namdan kano kajing pene lane kajing hukum lane pa kin kata ya kajing pan jing persan jui da kajing trilang jo kinong hikai ngin sutu mo lada kikloi bagian trilang bani lamper patang jui kanya syakman teladangi kinong syadja school jo kastit Meghalaya bro kawai lang bagi district bopia ladangi shim ya kane karai kesenjang man sange syadja ngatempat pada kane ka kubor sya kinong hikay lane giher jo school bakin namdan kano kajing om ya kinong syadja school lane kajing pha jubori ki ban syadja school namar bangi nidai bandon daka kajing atli kajing trailang kawai ko piko kam helpa hapo kasti Meghalaya tidak kane ka kubor ni berbenas kinong hikay bakin ay kajing trailang bakin nom keno yang kiko bakin nom macet jana nekin letam la nekin om kuno romo nama bala dakim yo yang kene ka kupor punsin ki nong hikai la nekin nom syadja school ki grentam ki letam ki keno yang kiko da ki life project teda kene ka kupor ni tepat ki nong hikai bakin yarab lem ini bakin sing lem ya ka kia la shon jugi ki nong syadja school jong ka state Meghalaya hi bro way bat lengba district ibagi don na po ka state Dina kalian jonga mo adon ide ki kubor ki bang kren hangne na kubanta jongi ko kam helpan jong lari mo district ya kide kilai nai kede na tu April May June mo nidang yo ndrei pasa kalong na Julai Agustus September hadu benta ki patsiu mo ndrei katung gajingom jongki pagilade panekren ki ong insiu bet barot ndrei bunai ndala poi ki pisa pade poi tang lai bunai mo kane kita pergi ke Pediau, ke Persosi, Kamtau ini kinong pet ya ini para syadja school jo ka state Meghalaya lada ka sorkar kale umne ini da ngin bam mo nalon pagajing siu karit palang dresa kajing siu dam IT knai ni don yang kajing siu ya nalon ba ni habshat man kasni habi dayem
Ajaka bangin yo berlai belang ino yo syu telada kasoka kadang le kumle kadang bat syibat dan pensakut iko bainong lempek ingin hap sange ban syarja ingin hap lai belang no syawai mo ban penimbang yang ingin kasep di politik di jadi Habis si benai ano daw po si. Habis si benai yang pertama hadir bang kasoka kalakula kuto lalu benai di sembar mo hasan terik di sembar acara Al-Quran kalau benar baca akan pergi ke onario jengina ke sispa tengka baka soka Meghalaya kasiu mentakan Aisyah jar tengka kalau khatwai spa tengka Shibalai na ke soka Meghalaya bana sentral pada hadu mentangi dan yo kendai spa tengka munta kalau ana jar tengka mo na sentral bana ke state Meghalaya ini dan yo ana jar tengka nalo kataru ha ke sisnya don khat arbanai mereka dan siwi tang shipel benai ke sisnya mo ke sisnya Pidawan yang ba government at si pa iti na matanggiya abana shuti. Mangitip ba abana jalu December ba January na iyo shuti. Diray yung pinin na kam na sa Joshua School. Kaya pala hindi mana ka doon yung nawa na ng union ba government at si iti. Ila don ke cinta wa mo na kalian jongi prime minister nanta shau chief minister ro jo state bayang ide ikhat arbanai ki badon ha ke sisnya Benta si katang yo si pernai. Dena kalian coba union nilalai bandawa na kasolka berkin haban siwi ni barok hat arbanai. Nama bayang kinong hikai ro siwi kimdan school kinong hikai ro niru iklem senja kinong hikai ro iklem le hikai school na reki yo ikum bagiyo barok hat arbanai. Dena kalian jungi ila dep dawa ya kanemo na kasolka bakan haban siwi ni barok hat arbanai ibadon ha sisna. Bila cepat school yang pada sa Malaysia ka school management nama ba kani ka jisat ila jasmi ni to gumamila ang ba kani nang takita school dire na kali management ulong kam dali ba muso no kam ni dipet na government de lesi na kam yo government nang CEO school management kanang CEO tulog na kali juga school management kan ayo bisa pa na government kasi refund pa ito bisa sa school management dire na to kasi ari management commitment bet mo kata Prejupi kita mesti bagi. Yang hadu bentahi ia kane ni padon. Banyak kalian jui kali boy la bersam banyak keren kato kali teli school mo ya kata nama ba kapisa kasih kesuka katot kamu mentale kala khabiang rei pon mensua tentang aga shislen yo tang shisin aga shislen yo tang asin naga shipur benai ro bidang syakot be mo kam jupoi kita kapisa kila bersam banyak keren school jui Ndreki ong yumla luar kabaidong cobi kawan na kasonda. Mom de hapsiu na inomikai na ka school de na ki suku ki mission na ki parish priest to ki ong magimte ka kapram chungi ban siu ka bisa cobi la siu na kasonda la po sya ka ruban yumla ban siu ta ki school ong. Akapo to mapipia niyo tulok niyo chisi to ano kung survive mo rin. Ano kung mi ya pada jing na ko ini sa survive. Piwak lah, kau bela ekstra ni. Idon kita bela ekstra, mun bariha bela ina marla dan shikmi lenti na bainong chef dan harai ni nula dan pergi Jawa di Kulo. De kamut ba hadi tu por mo shwa ba hadin mangila de shja. Dan setiap kala ti baikam setiap la le shja ka shja. Dalawai pade idon kita terikenta ni kumangi ni apukan mo nanta kidon pate ki pakat extra school kisi extra kata kata ya Kani ka jinge ki jong pi menta dai ada pi sange pi ombat sange dumyo kata dai hadu kan no kan kata ai kena kita ai kena ni lati pakat kata mo nawar bagi kena dilamlin babam ni kaja mo dilamlin babam dilakmi nanti bangin ai kaja ku bagi juai ndrei bansia pate nada ki kena o ni burung ni usia pun ni kurla jauh ni kena school. Haga jisha ni nunggu akan berbuat ni kena bikin bang, mau bikin dua ni kaja. Mereka nak kadang baka sorkar kam suatu ya kecik trash tom jungi, kam tiap ya ke ka bawangi kinong saja school, ka kamram jungi ka kia do kata. Dan nak kata kadang ngimpan se ba ngimpan dua ni kena. Mau tak anda ka sorkar ka suatu. Kasusutu berkat kong batong long bagi kena yang berbang di school joki nak buat ba kasutu ini berkat siu yang dia kebakat ulang teniro yang sapuran di kanta. Ibu apa ni? Kita kenal ke ba? Dia si kung pina ino yalam. Nama
kami isu kepada kami teman kita ada isu kepada wilayah kumpulan aku semua. Nakalimutan din na jud sa ikundo ako bagi especially bang minister in charge ni menteri beripet kita di lesi ika jumpa ke anda juga boleh Islam di sini juga. Nagajingi kendo jungi but chief minister, chief secretary, but minister gawin. Director, commissioner, division. Coba kita akan hingga ke sarkar kamdan bisa. Sebab sarkar kamdan bisa bansi. Jika lagi ibu iba, kalau sarkar jelah kamdan bisa, maka bahapa ketika dia portion scheme kadai bansangan terekam ajalah mereka. Ada boleh ini orang dawa bansangan nak teman kapan kerdo nungduk nungkram ya ikut orang. Kata jiwa. Baat kadang benda yang yang keren director jauh ke desain. Yang keren itu umba kadang ke ministry jauh ke education, PM portion set. Ke finance ke kipen baik na ke komsel. Kadang ke technical part yang finance lagi umba terdapat selah. Lagi ketika dia approve tab minta PM portion kadang. Kemudian sebentar bahawa kadang kejuduna, kadang kejuduna dari ministry, dari finance department, dari job sarkar jalan. Kata kita aku kerja kadang lain, bagi pansi, bagi mesin yang kena kesenjam, bagi penbat yang kena sistem, komsil. Bagi melakukan tangan mentah, tempat nim saja sistem sekian sembilan. Bagi kerpat, banyak negara sistem, job finance department. Pandai nama kebahagiaan juga sarkar jalan, pada isu pro, pandai pro negara sarkar India. Kalau negara lawan terbaik nanti kampung Jimon Group, government of Meghalaya, kan orang bagi baik ya kinosiusno India berbeda. Kementai itu kita sarkar jalan kami. Apa tanya kita belajar, ini kinosiusno kampung mensi menyerap. Beriat ketian piong kamdon kajing penbet dai maka sarkar jalan dai. Ba atang supporting ka. Rai kadi kajing pembetnya kadi ka corruptionnya PEV. Jika bantong pakandan kajing pendekan pakalai kepisah, dia kata ngimdan ke sebut manusia. Rai semua bantong terikan baga ministry juga education ka keren sai badai pelak bisa quarterly. Hangi jelah apa? Mentah di kesekian quarter. Tidak yo danga first installment. Dan kata pasubah ni subah kadang kajing pendan kamu kerana. Ni baka sarkar jelah kamdan bisa sisa. Tidak apsa baik bahkan buat kepisah naga sarkar ini. Kata. Kawai kata sa kawai orang ini dapat kami ni lamba katung kami PAP report. Ni project approval board juga dia portion set. Hagata report kira-kira saya Government of India can release a fund upon life pursuit. They hadin life pursuit, haswa life pursuit they will release a fund. The finance department shall be education next week. And they come along, nadakam na ang palay. They can interest aban sale trusted. Kapanalize. They kata kabang sale of life pursuit. They kata kung nasos ko dyan iiskaw imat pagkasangkar jala. Finance department karena saya penalise keluar kan dia gaji Islam mansir dan pernah juga kisah syarikat education naik syarikat itu